kengendirimen. Hem gelecekten indi jırlarına aytım keli köbüsü repertuardagi jırlarım avul tematikasına bağışlangan. Hem de indi ikinci jırım yakın dostum Damir Feyzkanov keyine yazılgan Kamil Arifulin sözlerine taşlama tuğan ertenme. Gelecek жырым тоже маңсыз жыр Дамир Фейзkanov кейіне жазылған жыр Фрида апа Машковская сөздері өзім көрмемішке салыштым. Balıkların
Yaşarsan ilke ışık varır şide Yaşasan da dünya şidinde Güzellikleri güzel Güller ülkemeseler Şidi yaş şeşeklerge ağırıştı Side yanıp dide Ezilir siyen dide Elini gülmemişke salıştı Side yanıp dide Ezilir siyen dide Elini gülmemişke salıştı Yeşil gazlı bilen yalnızdı Sinde yanıp dile Ezilip siyen dile Elin gülmemişke salıştı Sinde yanıp dile Ezilip siyen dile Gözün gülmemişke salıştı Gözün gülmemişke salıştı Gözün gülmemişke salıştı Iltmus Ralyasov, Россия! Ночь, Раилечка. Ничего? Отлично? Конечно, yaxshi. А то. Достар, міне, Аллаға шүкір, Нижгар бізден ұлы ауыллар көп, районлардан башлайды әлі, районлардан. Краснооктябрьский районында ма? Қол шабыңыз, Ага. Нормально. Сергаш мишерлері. Нешек? Алексей, сеп қоя. Не Сергашский, что ли? Понятно. Пельгенский. Кімде? Спокойно. Неде ауылдар бар? Уразов кімінде ма? Рыбушкина. Жетті. Медиана. Понятно. Там неде ауылдар мұнда барсың? Су. Эдеміз арабарымызда Алексей Козоярскийға қошаламыз. Отлично. Достар, бірақ әлігі. Мушалей бұнда ма? Күттілер. Ярай, Аллаға шүкір барымызда бұнда. Тоғын нәрсе дейін? Калининград? Каргат? Қорғақ. Мен теге өзім башкирский болғаш не все знаю. Тағы менде ол? Қазан? Қазандар пока тіккен отырыңыз. Нижгар гуляет пока. Тағы кімді?
Пашат ауылында ма? Өзекте екен мында, Пашатта. Нормально. Так. Қызылъяр. Все, спокойно, Алексей, спокойно. Как? Красный остров. Молодец, тоже Узенгина екенсің. Кочка Пожарки. Есть такая деревня вообще-то Нижегородской области. Есть мы? Ладно. Нижег? Грибочки? Сибочки бар мында. О, молодцы, сибочки. Құлшабығы сибочки. А то будет вам грибочки. Мына жылай тұрып көңілігіне концерт бара, хәмінде Илдос бик мұңлы жырлы ема. Ой, шәр жырлы. Сузы, матур, әйбәт. Дуслар, біздің лично меннен сізге бір кішіге бөлек әзірледім, лично өзімнен. Спокойно. Дуслар, мына мындай конверт кімнің орындық астына ябыштырылған, шуңа меннен бөлек. Қараңыз әлі. Под стульчиком на скотч должно быть прикреплено. У кого? Поднимите руки. У кого? Стоп. Пошутил я. Где вы видели, что татары просто так призидовали? А? Вот хитрые мишари. Да, Шулайма? Серьезно, вот это как раз и подарок был. Вот это как раз подарок был. Или женатый нет, Алексей? Трижды. Молчу. Не женатый ирлер бар мында? Парни не женатые. Кеуля тугы. По-моему, нет? Все женатые, да? Вижу. Слишком широко улыбаешься. Как зовут? Сенайтан. Рустам? Хамза? Насабил? Рустам, курыдай. Покажись, Рустам. Руслан? Не женатый, да, Руслан? Женатый? Что встаешь тогда? Вот дома попадет от жены за то, что встал. Шаярам. Не үшін сұрадым? Үйіңізде ұлларыңыз үйленмеген болса, міне деген артистканы шақыра, еш, талантлы, опасызның үшін Мучале қызы, Динара Сәбиханова, қарсы алыңыз!